Ajawi Kamadaya Paube Ukhrul District BJP Party na Aya Bandit Dindayal Ubadhyayawi Shaka Pangaga Gushung Gabrazimik Show Angasut Ungushung BJP Office Ukhrul Headquarters Li Mayon Haira Gari Bhara Luba Shamatili Langda Mukui Pai Maragajihi Tangkhul Naga Long na Dami Haira MPYCCA na NSUI na Zelengrong Baudiwi former President Aton Abon Maili Yumgathat Otshot hi Meringapha Makamaya Pongshokda Ajahon Silent Rally Zat Haira Lekhayang Thor Ajiwi TTE Pau Chungsangla Jajo ina pamidalay Ajiwi Pau Maisa ina nganangramsa Ukhrul District BJP Party na Aya Bandit Dindayal Ubadhyayawi Shaka Panga Kagushunga Brazimik Show Angasut Ungushung BJP Office Ukhrul Headquarters Li Mayon Haira Pandit Dindayal Ubadhyayawi Ningrin Kala Ana Tamjithai Gahai Chili Khayagashi Sada India we Apam Natadai Dali BJP na Awi Gabrazimik Shoji Mayon Ngrok Haira Rida Ukhrul District we BJP Gathana Danny Shaizai na Jahanpam RN Anila Kambachut Rani Chili Paningung Haira 43 Pungyer 44 Ukhrul Kala 45 Chingai SCW intending BJP MLA candidate Ping Rani Chili Vazanga 45 Chingai Assembly constituency we intending BJP candidate retired IAS Ningam Chamroina Rani Chili Matuimida Hanga Governance Kamatha Gaja Yari Wivang Pakvai Kasahi Shorkawi Karinna Pandit Dindayal Ubadhyaya Najigat Migahai Kala Awe Atishuda Yari Wivang Pakvai Kasahi Garyakarta Saikorawi Otmurutna Gajihi Hangda Ruling Government Li Shit Kasang Laya Kala Chiwivang Party Jidi Kazangna da Chamroina Hanga Niyurna Kare Party na Kakane Kala Kalatawi Kanawali Karahi Shorkar Ningpanina Itam Ningrin Sampangkavai Kokasada Vasa Gajihi Chamroina Hangsanga Itam economic, social, political kala administration issues mang maningla humanity issues la leidale kala itam we shongza mayak shok rang laka chila mathalak aina yangasang dakar sayada hangsanga Pandit Dindayal Ubadhyayawi Kabrazimik Show Kamayon hi party na mayon luda kamayon ka itam we take a kui pop taga kui leida kamayon gajihi ngahanda Paningkangram Dagar Saya Gajihi Hangda Bandit Dindayal Ubadhyaya Mang Maningla Mi Kiparano Kalatawi Ningajang Hair Haida Mikumo Wivang Mirin Chikat Nigahai Maitai Ranu Mayang Ranu Naga La Tangkhul Nurnu Atum Saikorali Kayashiranda da Hangsanga Former Deputy Speaker 45 Chingai SCW intending candidate Presho MK Shimrinala Rania Chili Hangsanga Itumwe Alungli Kaya ka kangatay lengrok salala Ukhrul District we BJP na kokasada mangalit hansa gajihi hangda itumwe apamli regsang hi chingri aina rang sagra chiwewang Ukhrul District li BJP hi horngasaksa jaka pyawmi kangrok kala party we alungli khayaiwa kasahi dagar sayada pressona hanga Kalata kangarin hi BJP we kamadaya ningchuk akana gajihi la hangda kalata ngarin ka hai tili yarili sheba kasahi Garyakarta Kajivawi Otngurutna da Hanga. Intending candidate Kachunka Laisalabai Ka itum winning rinva Yarili Odram Kangatsina Kala Party we Jukamay level li Kalaping da Twidak Kataji Hengsang da Katomra da Pressona Hanga. Zingum Mati Tangkhai Kada BJP na Gathan Shorkar Hina Yarili Paning Mida Rahaira. BJP we Maram Kamashungji Ngayaw Mida Pau Zadpapagaji Itumna Kamkwisa Gajihila and a hangsanga. Itum na Gapung now ping with Mashun Wivang, Naning Chingra Kala, political la Chingri Gahai Apong Aina, Regasang, Hakasang, Quirang Sagrada, Hang the Constitution Li Nighai Kapung now ping with Mashunji, Mamia Miaka, resign Sakavile Redina the Pressona Hangsanga. 45 Chingai SCW ex MLA Kala intending candidate Kushim Rivanala, Mutui Mida Hanga, Pandit Dindayal Ubadhyayana Ngalay Wivang Ningtida Rermig Hai Kalachiwi Athai Samgapangji Tamkwisa
awi tishur laga idum yari wivang odla sasada hanga. Former ADC member and BJP intending candidates from 44 Ukhrul Assembly constituency Mark Luitingla Ranye Chili Vazanga. Ukhrul district li BJP hi chotlak aina ralaga malinga khuina gaji hi hang the ADC Ukhrul will last election li BJP party wi aina akhamang gaji elected member sada kasa kachoti inala thekhuya da Luitingna hanga. Pandit Dindayal Upadhyaya wi Karing Karak Otsakala Ningrin Shursakala BJP party hi anti-Christian Vreshili Mamaya Ngai Manada Makalat Ngui Kavaila Otsasa Gajihi Mark Luitingna Hangsanga. Itum wing Chili Mamaya Kangarok Kalena Itum Lisaza Hira Gajihi Hangda intending candidate Saikorana Kokasada Ningrin Aga Leipalungra Gajihi Somi Aungshin Hanga. Ukhrul aina kamjong wi election management department in charge 43 Pungyer intending BJP candidates Somi Aungshin Hang. BJP Karyakartas wi Katom Kami Mazangle candidate Abavana election li Maikaya Sambangi Gaji Maning Mana. Pungyer Ukhrul Kala Chingai Assembly constituency wi party lila BJP Manipur Pradeshna Mathada Katomi Yang Sangmi Renuda Aungshina Hangsanga. Kisan Morcha State Vice President 43 Pungyerwi intending BJP candidate Ningringam Kashungna Pandit Dindayal Upadhyaya wi Kabhrazi Miksho Kamayon Ranye Chiwivang Lupa Tinghang Panga Mieda Hang. BJP li Mahatlak Mara Ler Party na Kakui Twitakli Nganing Titra da Ningringam Kashungna Hang. BJP Manipur Pradesh wi State Executive Member 43 Pungyerwi intending candidate Joseph Kashung Le Ranye Chili Vazangda Rakhara 2022 election li Kokasada Musungsa Gajihi Hangsanga. Ranye Chili BJP Ukhrul district wi President in charge Ungdam Zimik Nathanda Maling Meise BJP Ukhrul district Gajihi Kazib Chili Kazang Pingda Tuivao Sada Vaushokka. 43 Pungyer 44 Ukhrul Kala 45 Chingai Assembly constituency Pingwi BJP Kathana Pingkala Garyakarta Bingda Ranye Chili Vazanga. Imphalaina Ukhrul Wivang Zadda Kalai Winker Taxi Bingda COVID-19 SOP Saklak Aina Mayonda Kari Bhara Lupa Shamati Lit Langda Mukwipai Mara Kajihi Tangkhul Naga Longna Tami Haira. TNL wi Chiza Kami Chili Maheng Sangla Para Lupa Shamati Lit Henda Kuigasa Tayaga Kari Chiwi particulars TNL office Lit Misangda complaint Sami Paira. Manipur Pradesh Youth Congress Committee and National Students Union of India Manipur na Mawan Saghai Zelengrang Baudi with former President Adon Abon Maili Yumgathat Otshotli Meringapa Makamaya Pongshokda Ajahon Silent Rally Zadhaira Rally J Congress Bhavan Aina Hapokda Kangla Gately Vagazib Laga Candlelight Vigil Kwika Haira Rally Chili MPYCC Aina NSUI members pingda play cards sing laga zadhaira. Social media li kakapili shorkarna mamiya khangai liva thakshun aina nghan kaya khayom otsakli nghan kakali thagraga mathagra gaji rally gazat now pingchina nghan. Home Minister la moral ground aina resign saplungra gaji hangda BJP shorkar mushun kali laikhala go to hills ti yumthat khawai on haira da makhamaya panglak aina phongshokka. Mawan Saghaya Adon Abon Maili Mashun Gatak Wilungli Milu Kaji Manipur Pradesh Youth Congress Committee Aina National Students Union of India Manipur State Shorkali Pohaira Union Public Service Commission UPSC wi Civil Services CSE Main Examination 2020 wi result shock higher Manipur wi Aina candidate Tharugna exam ji passada Maikaya Sambang higher Manipur we aina pass kasabing kala atum we all India rank jia parikshit thaudam 60 Wycombe Nadia 180 Hegrujam Prasanjit 578 Shetrimayum DB Chandu 621 Hatching Hoy Haukip 673 kala Laurembam Nelson Mangangcha 757 atumji candidate Shashini hangturukda aka pass kasali kazangna UPSC CSE main examination pass saga high candidate Shashini hangturukda akawi ngchaili shapanga hangmatida phangana mayor nauna kala shakani tharada turukna shinauna
Imphal is Harau Rauli Pandit Dindayal Upadhyaya Multi-Utility Youth Center Shomida Aya Chief Minister Sri N. Biren Singh na Thargat Kami Haira. Thargat Rani Manipur Development Society MDS na ngaran mida CM Biren Singh, MDS Chairman Moirangthem Ashni Kumar Singh kala retired Lieutenant General L. Nishikanta Singh Atumna Masowo Kayawo kala Kamiwo Sada Vazanga. Multi-Utility Youth Center Manipur Development Society na Semgakana. Multi-Utility Youth Center Jim Gala News Channels Kamatha Kasang TV La Haimida YouTube Pingli Ngjonki Gaji Apong Haimireda Hanga. Kapungala Tambakwi Apam Ngadai Dali Chikata Multi-Utility Center Chiko Samahung Dalai Kala Thara Chungmei Samsung Kawai Shokarna Kangran Sadalai da CM na Hanga. Pandit Dindayal Upadhyaya Kala Shyami Prasad Mukherjee Longna Kacham Kangai Shiman Sakawai La Miyur Ngadai Dawi Alungli Koka Kasa Kipanaka Bahak May Mane Mengarok Mana Kaji Ningrin Chili CM na Mayakangai Pongshoka. Prime Minister Narendra Modi na Kathan Shorkarwi Azingli Abong Ngadai Dali Raigasang Hakasang Kahaka Kwira Haira Gajila CM Birena Hangsanga. Otsa Kawai Ningjuk Kamatha Lay Aka Manipur Startup Scheme Li Thasanglu Gajila CM na Kasatsanga. Farming Ayur Ayaya Viwang Manipur State Cooperative Bank LTD We Aina Loan La Midalay Gaji Hang the Rijum Now na Ningachang Aina Hot Kana Ot Kasachina State Kalada Kangarin Quikarali Ngajongi Gajina da CM Birena Hanga. Ragara State Assembly Election Li Kathan Sakawai Kabangakui Ningachang Aina Yari Wivang Pakawai Ot Sagi Gaji Pingjili Kabangquilo Gaji Hi Hanga. Raigasang Ot Ngurut Wivang Kika Kapotaran Chief Minister na Thaklak Chalak Aina Ngahan Kami da Manipur Development Society wi Chairman M. Ashni Kumar na CM Li Ningashi Pongshoka. Center Ji Thargat Kami Gahai Tili Chief Minister Pandit Dindayal Ubadhyaya wi Kabharaz Miksho Kamayon Sada Floral Tributes la Mia. Imphal is with Deputy Commissioner Kumanthem Diana MDS wi Project Director Ranjam Yumnam Kala Official Kangatela Ranye Chili Vazanga. Wushu Themlak Aina Ngariyaw Kasa International Gold Medalist Ningshung Hungyoli Shorkar wi Otpam Mirana da Ukhrul District Wushu Association na press release li Pongshok Haira. Hungyo na State Wivang Zingum Tarada Pangakada Maikaya Taraka Kuyung Mi Haira Ka Ali Ari Rashung da Shorkar wi Otpam Miranga. Awi Junior Anatanzat Kasabing Kai Kaliva State Shorkar na recognize Samida Shorkar Otpam la Migahaina Ka Hungyo liva Yangkai Mi Haira that release Chili Hanga. Idum that hang a year gaja Ningshung Hungyo hi Kambi now Kamjong District wi Mina. Ahi 2019 kum Dhaga Bangladesh li Kasa Jit Gune Dowi Gold medalist na. Dhaga li Kangahan Chili Indian team Hungyo na Thanda Kavana. 2004 kum wi All India Wushu Champion li Zingum Tarada Shinimang Tatar Kasa Hungyo na Gold Yuikuya. 11 National Kickboxing Champion Lila Gold Kala 14 National Wushu Champion Li Silver Sambangda Ningshung Hungyo hi Themlak Aina Raga Haina. Jit Gune Do 2018 Srinagar Li Kasachi Lila Hungyo na Manure State Team wi Coach Sada Thanvaya Kala 3rd National Open Karate Do Champion Guwahati Li 2019 Kum Wivangla Manipur Team wi Coach Sami Haidalay da Hanga. 2018 kum First Northeast Olympic Games Wivangla Hungyoli Technical Staff Akasada Kabangkuya da Hanga. Jidada State Wivang Riomi Kala Tanzat Mi Haida Kaleji Shokarna Ari Aina Tangda Otbamba Miranga da Hangsanga. Maitay now Sasa Shichia SI Post Katalat Mi Haida da State Shokarna Kapungvakwi Kangariao Nauli Yanga Kaili Maringapa Association Jina Pongshoka. Ukhrul District li aya ina tangda COVID vaccination kap ka hai hi mi machine thing makura chiko sha chiko hangtharuk da shini ka haira. Chiwi ngachai li thing maku sha kathum makura matina first dose kap ka haina. Kala thing chiko sha truk hang matida kathum na COVID ari dose pay da kap haira da hanga. Zingum tharada jishat aina hang matida matiwi alung li khalai mi machine thing tharada kathum hang matida tharuk na kap haira.
Zingum hang madida phanga aina hang phanga da chikowi lungli khalai machine thing phanga shaka hang phanga da khanina COVID ari kap haira. Kala zingum hang tharuk aina atungbing thingutum shashni hang phanga da kutumna COVID ari ji kap khui haira da report china hang. Aya ngazini report atishura Ukhrul district li COVID positive mi jishat sambang lui haira. COVID second wave khara hili Ukhrul district li arira shungda COVID positive sambang ga hi aya wi jishat ji zangda thinga shataruk hang phanga da phanga ka shung haira. Arishang aina COVID care center li ngahagasa mi tharali aya discharge sada Ariri Ukhrul district li COVID kagaza mi machine hang chikoda jishat leida DSO report na chithaimiya. Ajiwi kamadaya baubing nganangrom lishitsa. Ukhrul district BJP party na aya Bandit Dindayal Upadhyaya wi shaka phanga gagashung ga brazamik show angasut ungashung BJP office Ukhrul headquarters li mayon haira. Gari bhara lupa shamati li langda mukhui pai mara gajihi Tangkhul Nagalong na tami haira. MPYCCA na NSUI na Zelengrong Baudiwi former president Athon Abon Maili Yum Gathat Otshot hi Meringapha Makhamaya Phongshok da Ajahon silent rally zat haira. Ajiwi pau hena ngachang haira nganadak lai natum zai korali sokhamia zimik show ngasa serana.